Сот вақалары ақта тариф өтменге азырмыз. Студияда мен Султан Естакова çalışам. Хайырлы ақшамлар. Монополияға қаршы çalışқан федераль қызметі яқарлық фиятларыны тішкере. Қырымда яқыт станцияларының біріне қаршы иш açılды. Қырым талебелері için да бір мектеп Шумхай көйінде оқу йұртын құручылығы девам етеді. Чечек açқан Қырым келecek haftada күн айлан жиылуы башланacak. Монополияға қаршы çalışқан федераль қызметі Қырымның яқарлық қою станцияларынан біріне қаршы иш açты. Тест конкуренция ақында қанун бұзылуында қабатлана. ФАС қызметінің фікіріне көре Қырым базарында ең бірінші ерде тұрған нефтетрейдер монополия шекілінде yüksek фиятларыны тәйінлемеге ақы жоқ. Безін фиятлары Қырымда насыл дәрежеде олғаны ве не үшін көтерілген ақында мұхбиріміз Эльмас Аблакимова тарифаты. Бүгін 500 рублеге 10 литрден біраз артқач 92 бензинні қоймаға мүмкін. Оның фияты яқарлық қою станцияларында 46 рубле 90 капак. Ама бір авто евелсе 1 литранын фияты 1,5%-ға ұжыз жайыды. Қырымда яқарлық пағалашты. 2018 сенесі девамында бензин фияты 15%-ға артқан еді. 2019 сенесі есе 2%-ға эксілді. Бұл елінің июнь айындан башлап 8,5%-ға пағалашты. Фиятлар бұтын Русияде көтерілді. Прирост цены был намного выше, чем в других регионах. По средней цене, например, на бензин марки АИ-95 тот же, город Севастополь занимает 9 место среди регионов Российской Федерации, Республика Крым 11 место, Ростов-на-Дону 17 место, Краснодар 31. Германиян иш тұтқанлар бұл ал Санкт-Петербург мал биржасында бензиннің опт фияты көтерілгеннен бағлы деп анлаттылар. Қырым айдавчылары есе қиметлі яқарлық үшін бөлік пара бермеге мәжбурлар. Ну, дорого, конечно. Вы каким заправляетесь? Ну, я вторым заправляюсь. Вообще 95-м должен, но вторым заправляю, экономлю. Обычно талонами заправляемся, у нас на работе дают талоны. Ну а когда сам заправляешь, так чувствуется, да. Надо что-нибудь думать, что делать дешевле. Кеченлері монополияға қаршы çalışқан федераль қызметі Қырымның яқарлық қою станцияларынан біріне қаршы иш açты. Тест конкуренция ақында қанун бұзылуында қабатлана, ама о тефсір бірмеге ред етті. ФАС қызметінің фікіріне көре Қырым базарының ең бірінші ерде тұрған нефтетрейдерлер монополия шекелінде yüksek фиятларының тәйінленмеге ақы жоқ. Проверим столь серьезный скачок цены и на предмет того, что экономически обоснован ли он, либо имеется сговор между ведущими автозаправочными станциями полуострова. Егер бозулар тапылса, иш doğru алып барылмағаны таздықланса, нефтетрейдерлер бұйық пара жазасыны төлемеге мәжбүр olacaklar. Эльмас Аблакимова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ақярда 200 миллион рублеге панорама музейіні реконструкция етежеклер. Илмели хависиқалары енді ішлеп чақарылды ветақ деметілді. Шындылық Ақяр мұдафасының мешур панорамасы штат низамында çalışа. Туневан оны 5 бенге яқын адам зиярет етті. Қорық музейінде мұхбирлеріміз де болынды. Находимся на вершине Малахова кургана. 6 июня 1855 года. Бұл Қырым женкі деверінде Ақяр мұдафасының фажиалы дақалары. Экскурсиян Ақяр арби тарихи Қорық музейінің қадимлері кечере. Июнның 16-сында самоизоляция низамы лағақы өтілгенден сон ойшыны ғайрыдан башлады. За эти 30 дней нас посетило 60 740 человек на сегодняшний день. Количество посетителей 4827 человек было вчера. Посетители у нас на всех объектах нашего музея-заповедника. Ақярның арби тарихи Қорық музейі 6 объекттен ибарет. Үш мемориал комплекс, ачық экспозициялар ве тарихи абиделер. Ең çok зиярет етілген объект Ақяр мұдафасының панорамасы. Архивным документам историки установили. Тарихи бульварның умумий мейданлығы 18 гектар. Мұнда федераль емейет ташыған 20 абиде бар. Бірінші қата экспозицион зал ерлеші. Здесь представлено свыше 300 различных экспонатов. Тематически экспозиция разделена на 3 части. Первая подробнее знакомит посетителей с историей Крымской войны 1853-1856 годов и обороны Севастополя 1854-1855 годов, как ее главным событием. Панораманы улу ватан женкі деверінден ilk сефир толу шекелде реконструкция етмеге планлаштыралар. Оның мейданлығы артачақ, бұл ерде 4 бина құрылачақ. Олардың
арасында экспозицион зал вехатара бақшышлары үшін хазине ерлешіжек. Қорық музейінің хазимы Николай Мусиенко айтқаны кібі әнді илми лейханын весихалары азыр вешімді таздықлану басамағында болуна. Sonra оны федераль мақсадлы программаға қошыжақлар. Ишлерге федераль бюджеттен 200 миллион рублей айырмаға ниетленелер. Когда мы завершим реконструкцию в комплексе нашего исторического бульвара, мы ждем наших посетителей в обновленном здании музея панорамы. И, конечно, вся территория, которая подлежит реконструкции исторического бульвара, она будет также обновлена. Ziyaretçiler bu yerde bulunğanda özlerine rahat duymaları için muzeyde informasyon turistik merkez yaratılacak. Sefiye Şukurova, Sevilla Memetova, Vitaliy Golubov, Millet için. Ахмеджет районы Шумхай койының мектебіні келечек сенінің сонына эксплуатацияға тапшырмаға планлаштыралар. Ишлерінің эсас көлемі енді бежерілді. Шымды бинаның ішінде безету ішлері алып барыла, азбар территориясы абыдынлаштырыла. Мұхбірлеріміз құруджилық мейданында болундылар. Николай Кляповар ишке пек жиди янаша. Onun vazifesi toprağını hazırlamak ve temizlemek. Bu yerde üst kat alınmak, son çakıl töşelmek gerek. Onun için ağır texnikаны idare etmek alışıklı vazife. Mütehassısının 40 yıllık tecrübesi var. Прихожу утром на работу к 8, где-то 7:30 так. Проверю весь механизм, масло, где надо прошприцую, почистил ковш, завелся, и вот мастер дает указания, и начинаем работать. Или копать ковшом задним или передним, подвозить там, рассыпать щебень. Вот как вы видите, площадки вот эти все делали, песок. Ну, установка мастера, и весь день работаем. Ахмеджет району Шумхай көйінде 800 ерлік мектеп Қырым Жемхуриетінің ичтимаи иқтисади инкишафы адлы федераль мақсадлы программа черчевесінде құрыла. Бұл объектке девлет 600 миллиондан зияде рублей айырды. На данном этапе ведутся работы по устройству основания баскетбольного поля. Дальнейшие работы будут у нас производиться по волейбольному полю. Мектепте сантехника ve кафель плиткасы ерлештіріле, спортзалда қыздыру системасы монтаж етіле. Вентиляцион донатма енді ішке азыр. Спортивный зал выполнен из металлоконструкции, и стены идут сэндвич-панели. Мектепте сақлық жеттен имканлары сынырлы олған балалар да оқуйжақ. Для них у нас имеется лифт, чтобы они могли подниматься на этажи. Также предусмотрены санузлы для маломобильных групп. Здесь будет находиться поручни для того, чтобы человек мог спокойно пересесть. Тедбірлер салонында енді сана құрыла. Эпісі мальземелер янғанға қаршы ерінтінен ішленілді. Давайте возьмем, проверим это наглядно, что она у нас не горит. Объектны 2021 сенесі эксплуатацияға тапшырмаға планлаштыралар. Мектепте Шумхай ве Хомшукойлерінің балалары тәсіл алачақ. Сефия Шукурова, Мухаммед Зекирияев, Арсен Фукала, Миллет үшін. Бүгін артық халқара бала меркезі бірінші яз сменасыны қабыл етті. Мұнда Қырым ве Яқиярдың этрафларындан беңлер же бала келді. Кечінлері есе муистені қабыл етуге азырладылар. Наджия Исаева лагердегі мевсім ачылы вақында тариф етмеге азыр. Böyle şen ve sesli tarzda artık Halkara Bala Merkezi'nde birinci yazlık smena başlandı. Bu mevsimnin kaydesi diğer regionlardan kelgenler yok. Bugün mında Kırım ve Yakyardan 1000'den ziyade bala kelip yetti. У детей полный восторг. Они, конечно, в ожидании чуда. Они знают, что такое Артек, хотят прочувствовать это на себе. Когда я увидела на сайте несколько дней назад, что я прошла в Артек, я была просто невероятно счастлива, потому что это моя последняя возможность попасть в эту детскую сказку, окунуться в детство. Мне на самом деле на душе весело. Я думаю, что смена будет удачная, потому что Артек – это великолепное место для летнего отдыха, потому что там заряжается все такой веселой атмосферой, там можно найти хороших друзей, познакомиться с новыми людьми, посмотреть на лазурное море, почувствовать этот свежий воздух, Но, конечно, многое зависит от вожатых. Я надеюсь, что вожатые будут очень хорошими. Мы сможем подружиться и влиться в компанию, в общем-то. Ну и хорошо провести время этим летом. Taze hava, dülber manzaralar, bayram muhiti bu yerde Artekliler icadi istedatlarını amelge geçirmekten gayrı pek yaxşı rahatlanabilirler. Мы очень рады, мы ждали очень долго. Наконец-то наш ребенок прошел по рейтингу. Мы занимаемся спортивно-бальными танцами.
Вот, профессионалы. Мы рады, что наш ребенок едет в Артек. Лагерге yollanma çoxuslar üçün arzudur dey Valeriya Startseva. Ahmedjit'nin yaş sakini Artek'te evveleri de bulungan edi. Hiç olmadan bir kere Artekli unvanı taşıgan bu kıymetli, tecrübeli hiç bir vakit unutmaz dey. Sıcak ve kıvançlı hatıralar daimi olup kalam. На самом деле воспоминаний очень много, так сразу прям все не вспомнить. Ну, наверное, это все-таки друзья, это вот именно артековская атмосфера. Как вот мы веселились в комнатах с друзьями, наверное, вот это вот самые яркие такие воспоминания. Keçinleri ise Muhsin'i kabul etuvge Rusiya Fevkalade Vaziyetler Vezirligi'nin xadimleri teşkirip hazırladılar. Episodalar Kezinov zonalarında, sportif meydanlarında ve nakliyet içinde dezinfeksiya geçirildi. Umumen 60 binden ziyade kvadrat metr yer işlenildi. Для дезинфекции применялся дезинфицирующий раствор на основе гипохлорида, который безопасен для человека. После 2 часов после дезинфекции в любое помещение, в любую открытую территорию можно находиться безопасно, без вреда для здоровья. Всего от МЧС России привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Endi Artek'te daha ziyade Kırım balaları rahatlanabilecek. Bu yıl lager smenalarını kıskarttılar. Olar 14 gün devam edecek. Naciye Isayeva, Millet için. Kırım ve Akyar cemaatçıları Mamaşay köyündeki 46 sanlı mektebine Sovet Birliği'nin kahramanı Abdurayim Reshidov'nun adını koymağa teşebbüs ile çıktılar. Moskvadaki Naša Pobeda adlı askerlerinin hatırasını ebedileştirme ve halkara kıdıruf merkezi de buna kol tuttu. Meseleni muhbirimiz Ayşe Şulakova öğrendi. Несмотря на низкую облачность и туман, старший лейтенант Решидов уверенно вел самолет к цели. Бученкилары хроникасының архив кадрлары. Кинопленкада душман машиналарының бомбардировкасы чыгарылган. Совет учагының штурвалы башында эфсаневи учичи Абдурайым Решидов отура. Место сброшенной бомбы накрыли цель. Абдурайым Решидов фин, sonra ise Ulu Vatan cenkini keçti. 200'den ziyade harbi uçuvlar yaptı. 18 düşman uçağını urup düşürdü. Ona harbi mükafatları için 45. seniyasının iyun ayında Sovet Birliği'nin kahramanı unvanı verildi. Bu evde oturaydı hepsi. Ana bizge yakın. Ben gelip anda oynayaydım onlardan. Мамашай койының сәкіне Эдая Абдулаева Абдурайым Решидов доған ве яшаған евіні көстере. Эдая бита айтқанына көре. Балалықта ер вақыт улу учучының учуфлары артындан көзеті еді. Самолет бек алшақтан ұшайды, пенжересінен бақайды. Біз қол салайдық, оны яқшы білем. Анасы çıkaydı, men balam kele деп, bütün ballar yolға çıkaydı, onu встречать etеdik. Самолетта. Akyarlı teşebbüs grupası aman 30 yıldan beri ulu vatandaşının hatırasını ebedileştirmege istey. Yerli 46. sanlı mektebine Sovet Birliği kahramanı Abdurayım Reshidov'nun adını koymağa isteyler. Onların fikrine göre cesur uçucunun kahramani hayat yolu yaşlar için vatanperverlik ve ana toprağına balaban sevgi nümunesi olacak. Sovet veteranlarla konuşuyoruz. Onlar da bu meseleni bizge kol tutalar ve onların adından Memoriятке, Заксобраниеге мектуплер yazılgan edi. В этом году президентом страны год объявлен годом Победы и увековечения памяти героев. В городе Севастополе 3 школам присвоили имена героев Советского Союза. А наши обращения все остались без внимания. Абдурайым Решидов'ның балары bir kaç kere Akyar'ның tahsil департаментіне müracaat ettiler. Ama hiç bir netice olmadı. В эскадрилье, которой он командовал, и в эскадрилье было 6 героев Советского Союза, в эскадрилье бомбардировочной авиации. Это не так просто командовать такой махиной. Во время войны он сорвал Корсунско-Шевченскую операцию. За этот подвиг он удостоен был ордена Александра Невского. Я считаю, что это вполне достойный человек, которого назовут эту школу. Akyarlılarının teşebbüsüne bir kaç bütün Rusya cemaat teşkilatı kol tuttu. Ama şer memuriyetinin vekilleri olarga da 2 namzet peyda oldu deb cevap verdiler. Onların sırasında Sovet Birliği'nin kahramanı Valentina Grizadubova ve Afganistan'da elak olgan asker Aleksandr Chuich var. Namzetler şüphesiz bu şerefke layık ama onların öz vatanı var deb kaydetmelimiz. Мы, конечно, не против героев Афганистана, нисколько. Вот. Но здесь, в общем-то, сама по себе дата уже говорит о том, что это должен был участник Великой Отечественной войны. Есть еще группа, которая, в общем-то, связана как раз с этой датой тоже. Это летчица-герой там и так далее, мы это знаем, но
ее именем названы и улицы, и площади там по всей России и так далее. Вот, и, конечно, было бы правильным, как мы считаем, присвоить имя именно вот Абдраима Измайловича Решидова этой школе. Ну, во всех отношениях это было бы, наверное, правильно. Бізім телевизион тақымымыз Ақяр акиметінден тефсір алып оламады. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Қырымда соңғы сутка девамында 11 адамда COVID-19 анықланды, 8 кіші тәдәвиленіп, хастаханелерден евлеріне қайтарылды. Бұл ақта ичтимай ағларда Сергей Аксенов хабар етті. Жүмкуретте пандемия башланғандан беріле 900-ге яқын адамға коронавирус инфекциясы йоқты. 665 хаста шифаланды. Қырым ел башчысы Ярамада сакинлеріне ве мусафирлеріне жемаат топланған ерлерде маскалар тақмаға ве хавсызлық месафесіне рәйет етмеге чақырды. Қырым федераль университетінде FabLab адлы рақами кейфиет лабораториясы açılды. Мұнда студентлер ве ожалар чешет фенлер бойынша лейхаларына мелге кечірмеджеклер, мақсыз тәртібатлар азырлайжақлар. Әлі оқув юртының талебелері елде еткен білгілеріні әмелі шекілде пекіте білежеклер. FabLab мейданны ноутбуклар, 3D принтерлер, эшиялар ве дегер керекли аппаратураларынан темен етілген. Әлі оқув юрты халқара Тіптеки ұстаханенің açılmasына қарарнен 6,5 миллион рубле масраф етті. Анда бір вақытта 40 адам білгі ала білежек. FabLab – это традиционно очень развитое на самом деле направление. Бренд FabLab по всей стране, существуют прям конкурсы среди FabLab'ов, где студенты проводят время с утра до утра, особенно те, которые увлечены созданием модели. Это вот те электроники, которые и паяют, и сверлят, и пилят, и в итоге создают устройства, потом делают стартапы и становятся миллиардерами. Қырымда 1475 сенесі Мангуб қалесіні душманлар ұжым еткенде елек олған Молдав аскерлерінің қатырасына аңдылар. Акцияның іштіракчилері мемориал тақта оғыне чечеклер қойдылар, весиналар оқыдылар. О ерде мұхбирымыз Ленуза Бурсиитова болынды. Мангуб қале Қырым хақлары арасында арби қардашлықның тимсали олды. Бүгін қале янында акцияның іштіракчилері топланды. Олар елек олған Молдав имайджилерінің қатырасыны аңмаға істеділер. Игумен Иакинов Мангубның Молдав имайджилерінің аңып, құтсал сөзлеріні оқуй. Цитадель янында 80-ге яқын адам топланды. Это действительно пример небывалого героизма, когда 300 воинов отстаивали свое мировоззрение, свою веру. Тарих 1475 сенеден башлана. Мангуб сакинлері Штефан Великийнің 300 аскерінден ибарет олған отрядынен бераберлікте азатлық оғрында күрештелер. В то время, когда нужно было сохранить христианство, они вместе это сделали и героически отдали своей жизни. Сүкіне даққасы ве мемориал тақта огүне чечеклерінің қойылуы. О 1475 сенесі юз берген Мангуб мудафасына бағышлана. Мы чтим память нашим погибшим, наших предков, которые здесь присутствовали на Мангубе в 1475 году. Вот мы установили мемориальную доску здесь. Қырымда молдаванлар жемиеті медени гуманитар бағларының пекітілуі бойынша фаал иш алып бара. Тедбір кеті шатында Русия молдаванларының федераль милли медени мухтариетінің лейхаларынан танышу болды. Проводится много мероприятий по данному направлению, а также реализуются проекты Молдавия-Россия, дружба сквозь века. Акцияның іштіракчилері да бір кере чешет миллетлер арасында достлық бағлары пекітілмек керек деп қайт еттілер. Ленуза Бурсиитова, Асан Ибрагимов, Миллет үшін. Күн айлан чечек ачымасының ең қызғын девірі. Бірінші берекет енді бір аптадан соң жылы башлайжақ. Шымдылық фермерлер бақла едіклеріні толдыралар. Мевзунан девамы Гузель Мамбетованың левхасында. Табылды койының ходжалық тарласында евелкі кібі үш кайнай. Мында сабадан ақшамға же аграрийлер нохуд жиялар. Нут мы посеяли в этом году первый раз. Покупали его в Зернограде, это Ростовская область. Все 150 гектар посеяны на семена, и в этом году будут доступны у нас нут в продаже как семена. Там два сорта у нас посеяны на том поле, это Прива и Волжанин.
Комшу тарланын 2,5 гектарында яғлы кунайлан сачылған. Шымдылық көсімлік чечекленмесінің ең yüksek дережесі. Аграрилер 1 гектардан 20 центнер берекет жимаға ниет етелер. С вами находимся на подсолнечнике, вы видите, он практически с нас ростом. Надеемся приехать хорошим урожаем. Эдуард энде 2 yıldan берлі комбайн айдавчысы оларақ çalışа. Оның айтқаларына көре кечкен сене берекет яқшы жайды. Погодные условия, подвели, дождей было мало. Поэтому, наверное, вот так и сказалось. Умумен Крымда 52.000 гектар ерде кунайлан сачылды. Кечкен сене ярымадада 95.000 тонна берекет топланған еді. 2020 сененің берекет жиылув компаниясы ақында аграрилер ойс тахминлеріні сеслендірмейлер. Берекет Крым авасына бағлы. Гүзел Мамбетова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Бүгінге бұйапысы хаберлер Миллет телеканалындан айырылмаңыз, қайырлы ақшамлар.